Itungal wow okay poni ban kuburan sama tayo court patawan wow nagi Erickson pon peyu kala pako iso ko lekent ko nanalan ko nan kenye ko sapol matay kaidikan koros nan balien tiak nan balien momotso o taken government kan koros wow kapatapat ong kital koros ton win pon pe nan ponpei lel tagen ponpei kan sang pengelat lel ka pengamarangi oleh to Israel kan me kat tepat patonan boy laut kan melgin ponpei ipatowan pilwiya itungol wow kan kupuran koros melel patowan wulianti sabon men ponpei office melel office kabina o palien legislative kalian malen kopung puen kap tata office kan pateng malen wa en segera way me tamu tal kat lale me pita ke binsalet covid-19 ipatongan kamerele me mier men kapese ke ipatota mon sakaratawot me patota nan fisik age o kin mugmogit niya pasantir me broadcast pan our research pan. Ang sukset ipatota poin sagaraway o ang kaputung pakayarkan na sansaler mo o pureng kesa pan kasane o kokone utut pen tami sansaler o irakan mabenpan patota murin ranut. Eri ragatin kupureton way wisak irakayu memen patawan sakar kita report memie sansalong ofisin kabna lelan sukset ledo ayo niare July isak tuwa mie kabin salet te signin kabin salet kay mayor o pil patolar imunmuni irai pil test o kasaletar me nan bungan aramas kay me tester irai me ismen metiraktar tungalan ki kabinsalet COVID-19 te tested positive. Leluturan wot niyasin July reisek tar yagat reisek riyaw number wot pil mugitaglar o patota sang test me positive sang me isimen patota me ek wanamen kasampal ben irawot essential me kabinsalet wot pan mukmukit pesan nan ponpi o puya pekan en apali tarawan kak koros ayi karapen ipatawan sagaraway an suksit nanarain pa riyaw ponpi patang evesem task force kan koros puya tatok o koskosane puya penapali tatok pakat naraseng tamik tal kat lale nanarairan anso eripoyagi anso magdal kat lale amia uyepen kosanti pen tatang kay mia ekay rai may pan patawan sakar kita anso kset megtaikan task force himunmuni o office kan pabil patawata poin sagaraway may pan patawan sakar kita anso kset magkayo kasampal may ananapen chorus kitay tonway yang api Israel kan mebil patroda sang nan boin dikikan be patpatopon pe anana pen tatangi face mask temen perere kan utan ko sompal corrosion en kak katin te paton tatang irakariaw anana pen token silasi dal corrosion kak sabulman kita token silasi mewiye patpatota ni operation campaign imunmuni o wasakan me pambil kosanti maraseng murisosin ranwot wasagis pambil epolta nan fix gymnasium o bangka kapali test o pil treatment pil pateng token silasi me anana peka ipatawan sakar kita irawot pa irariyaw kosampalwot udan pan yeyang sabul matay tatoken makalakal
me wewe ki anan pen omyong anan pen pete kwasan kusan kan makalegal oire kan me konem gunjal gatin mangi me sabal mtal rosen mau utan pasan sangto erira kayu men patawan kalapu kaprayan kayu kitai chorus ton win pun pe yusak oire langan chorus me bilpat pato pun pe nan ran bukat entatong ki face mask karyau en piliyang tungalan kita token silasi nan wasak ibil kopor gembe mie pakai pambil patosang niopis kan bepan apali sabul matai pere o tatakan apali kapinsalet ongni ansawat imemin patawan Willianti government o segera kuway po way yang katin mangi o pakai kan bepan bil patoto pambil apali sabul matai T60H radio wiye lang awar isak tayo pagi pakai kan betan kap on kak kese kiton way nan ranakan o week betan patoto kan ebil pan wiwiyaw nan punganawakan awar isak tayo tungal kapeng kesa tal wow pan kupuran korusien o jalen katuay ni minimin o pepol poyaki kasantikan me mayor etan mugit kowi o jalen kak sabulman ki eupen en kakapali o utungata sabul madal kasantin tatawkan ayay met may pan patawan Willianti ki sabul mail ofisin kabna o sakar kita pan kupuran mon sa ka iso ka eruption pon PU labalapkan corrosion nan palientia momotso o government ereri tungal sakarataw kalanganin kubur corrosion kasililia main ko